sana kipite Saitu Assembly Constituency Hope Sungum Lengme Konsako Chief Chulek Village Authority Tanzania Rai Sabah Member Lehi Ningtau Sanako Konung Atiin Alakimu Pihi Abay Soya Special Commando Unit Team Khat Injani Alamat Two-wheelers Khat Kumin Gari Engine Bangzat Hamle Amat Do Alahi Vahui TV Vaiphei News and 2000 Samuel Vaiphei and Chibai Kahong Buk Hi Chanchin Akimzom Alen Khom Hitiu Saitu Assembly Constituency Hope Sungum Lengme Konsako Chief Chule Village Authority Tanzania Rai Sabah Member Lehi Ningthau Sanazauba Leisemba Umna Sana Konung Ahung En Uningthau Akisiam Hung Khat Le Alapiu Hi Tukum Ahung Tung Ding Christmas Ading Ti In Konsako Mipite Ading Ti In Community Hall Khat Siempik Ding Kahitin Ningthau Sanazauba Leisembam In Atag Langtai Konsako Mipite Chu Nampun Akitsay Puma Ahunao Achun Ningthau Sanazauba In Agena Achun Igam Ahin Ho Hausa Luite Hunlai Apat In Lengmete Ho Umna Hausa Panite Ap In le zegol hin alabol khatau hi kum zabi zagubla som gubla thum apat zasagi le som gubla thum tiang a igama hin hu hausa alahi nauting hing a lengme organization a upa tak tak ten zegol thil hile alagong galtaw hi jebe phi hilawin kum sang khat le zagubla som gubla gub kum apat sang khat le zagubla som ko le sagi tiang hausa hi na a igam u hi alaveng bit tu Pai Komba Ningthau Hunlai Ale Lengme Organization in Hiyang Hitel Tia Alaki He Hausa Pu Chutna Ding Long Na Ting Le Ala Choi Khatawa Hi Nidang Lai Apat Lengme Organization Le Upa Tak Tak Ten Ningthau Taking Athil Pek Chi Dan Hi Chi Pi Jing In Tu Ni Hin Athak Athil Pek Na Hi Chi Pi Jing Koma Kaking Athil Pek Lahong Pek Uhi Kakipak Na Asang Hi Ti In Again Hi Zegol history nezing lai a sumang lo a tu teng a chi pi jing a lungyal nei hi koma chan e la pik the lo a hi nidang lai gol a kilung se na sukpun hi jing ding a hi ji kho a cheng mi pi ten history che dan lui te hemil lo a thil bol phat teu je ka hin ahong tung ding Christmas ading in community hall khat sak pek ding katin je community hall hi tukum December tarik somnelanga masang nge ya zo thei ding apan la ding kahitin Ningthau Sanazauba Leisembam In again bekit hi commando khabe soya special commando unit te team khat injani kongbai uche kon apat gari gutu khat alaman uhi two-wheelers khat pumin gari engine bangjat hemle amat do alahi Gari guk tokisai a mara kongba uche kon apat laisram ebongo kumsom nila sagi apianapa led l jiten kiti ahi jethu ahin police khat apat head dan in kongba uche kon area a gari gu hi ti thu head in special commando unit a in charge TH Krishna Tombi at kaina noya special commando unit a OC noya operation ball alahi zena achun laisram ebongo mat ahi tokiton a Thu adot now achun mara umpa chun ama toki khut job uche kon a social youth united club apat pagimbam Dinesh kumsom thum langa apianapa let p zadumani ki ti khat le apang hi tin atak lang hi commando team khat in Dinesh in mun a ava hol now achun laptop khat mobile phone khat apachi bike khat le gari engine bangjat hem man do alahi mara te chu maban investigation ding in Irilbung police station khoda pek load a hi tin thu head hi Tukum February tarik som nilge chule March tarik nga ni a kikhen a ki gongal Manipur Legislative Assembly ki tialpina a kum BSC apat Gold Zona chang BJP candidate Sanasam Premchandra in nomination file a bol hun a adik lo bangjat hem a hi Jejek chun kum BSC a ki tialpina result chu chephal heloding a hi tin constituency a Janata Dal United ading ahanthiam sanjo in lekha apek hearing apat Manipur High Court in Phalna apetai Wangoi sabal leikai ahal lop apat ahanthiam sanjo in petitioner hi in kum BSC MLA Sanasam Premchandra chunga prayer lekha abol dung zui a S Premchandra in kitelpi na nomination file abol hun a adik lo tam tak akoi hi
ama ki ko pinu min chule achena mun chungchang adik tak selgu in affidavit in apansak hi jebe pi hilo in spm chandra min nelago chule in munlam ahin diklo taka affidavit achun akoi hi jeje achun bjp a candidate khat hi na loting to mla spm chandra thasang kitel pi na apani na pa jok in golzona asang hi tin ei phone do pik un tin anthem sanjo in prayer lekha chun atak lang hi Bisnupur District Police SPN Hirozi in ahung he sakdung zui in Phogak Chau Ika Police Station chule Bisnupur Police Commando combined team khat in mi pani apat in kani kg sagi gram somthum lani dingvel kimandok hi in police apat thu he da hi Police apat thu head dan in district additional SP Roni Mayengbam chule additional SP LO Satyam Takhil Lambam ten ni suina noi chi thajing operation achun kani tomat khoma teni chu ahile Churchampur district hope sunga Boljang village apat lun ki thang Vaiphei allies thanghopu kumsomthum pianapa homgen Vaiphei le district mama hope sunga tangmol village apat let hogen Vaiphei kumsom ne lagu pianapa hope tinlun Vaiphei te ahiu amau te ni apat mara kani to maban investigation ding in Moirang police station khuda pek do ahitai ti thu het ahi nongmei bung wangkhe rakpam veng apat wangkhe rakpam streama chu lokjana sakti party Ramvilas National General Secretary chule Assam Meghalaya Tripura le Manipur youth wings in charge ding teltin na hiu tin youth wings National President Pranab Kumar in lekha in ahong tak lang ohi Party ahin National General Secretary chule youth Northeast in charge ding kitel Srima in again awang nung po gama khang thak te tu sang nasazol sukhat na ding le kham thei thil apar gamlat sak ding kiti hi party te tuple ahi tu athil ki gongal hi khang thak te chu amau ki tawdel theina ding skill development chule personal development party hin panna satakila ding ahi tin Srima in atak lang hi Laisram Mani Gaura Academy Thobal Wangkhem in Kekru Idol Progressive Committee Yarepuk Tok Kikut Zop in Manipur Ho taking a visit ball in Anive Channa village sensitization hun hi tu tha tarik somlani apat kimang ding ahi tin again ahi je chungchang thu ahin LMGSA Secretary M Nahari in lekha khat ahong taklat na achun Kekru Laimang ki gongal ding hun achun Cultural Heritage Manipur Secretary le hizing National Awardee Samulai Lakpam Kunja Bihari in resource person hi in village sensitization ahin thu gen ding ahi thani dan Manipur ho taking chule organization te khut job village sensitization hi kimang ding ahi hun masalam ale LMGSA in thasin pathian thu tokisai egam ahin ho som sagi ding vel in le alamang ahi je thu hi LMGSA te to lungthim ki bang artist to le staff 10 asiam fan apat kimang ding ahi tin lekha achun atak lang he arangbam na naw ki thana kikum police personal temat ahi gona pek masangsi na naw thilong taksa hi kilanai loading ahi thina je ahin tu sang anasazo pankila ding ahi tin na naw no new arangbam lata en atak lang he police ten asoi sak nung ina avathak kit ule taksa lam boina tok nung rims hospital at colding akipok nung thina hial tok tokisai nanaw nu ne wenti hin again nanaw thi dan hi kalung oi poi bangjek pen taga police ten sumdol ahung ahiu police in sumdol ding le sanadol kiti rule ahem nanaw thi na chungchang thu Infal West Police Station na OC in Bangma thu ahead lojing hi wangset tak khat thil le ahi chule nanaw hi tu acha pasal pathum ataisan laga aneu pen hi ni som thum ding vel anaw sen nalai ahi ming khat police in amat nung soi saga nung thina hel tung hi ka phalpoi tol tha chungchang kikum SI Jichandra le anung zuite akin theilam amat gona pek hi henla akisai pi le mona changtu te zo se mara masangsi nanaw thi salung hi
kila loading a hi tin again bekit he SI na sakta saba Jitendro ko ba nupa mana magi tim mamal civil dala akanda akhoi gi yungi nakal da mam to ki nakan gi lambi dagi mabu karamada mabu phone mullaga nammaga pura kan tau hi ba thabak se akhoi thamoi shong na kandem tawi pung tara dagi na tara makhai bau munung da khoi ni yauraba matam da hojiki Jitendro ju unaba phangda bagi damakta pung ama makhai pung tara dagi na tara makhai bau munung da station yauba khoi na pung ama makhai bau ngai jere matam du da pung ama खाइबाव तारबा मतमसदा मा थोगला अकांदा कइनो हना हाय अदो नोय पैसा यावरबो नोय कमाइना हेता लथोकपा याब्रो अदो मान हाइबदि लैंग्वेज अमा हाय अदो अखोइना समजनजबगी वानि अखोइना करिगिनो हाइना हंगजबा मतमदा मा छना खरगी कइनो तौबनी हाय अदो अखोइना मागी मफमदगी खंजनिंगी से हुजी करी मरमगी दमकता पुलिसना सेन थौबा लापिबनो पैसा थौबा लापिबनो जितेंद्रना पुमनमकसे खंगनी मागी कस्टडीनीना माना कनामता संहनगिदबनीना इम्फाल वेस्ट की ओसिनदी केसमा एफेयर चले मा फाबा सतखी हाइबा वाफम अकोइदा तंबिरे अदुगा वाहंग अमखक सु हंगजाउगे पुलिसना सेनथौ सना थौनौ हाइबगी अयाबा पुलिसता रूल लेब्रा अखोइ मसिमतंगदी अखोइ खंगजबदा वाले सिमखतगा हंगजा Hayu, nang Canada, piltong ningi kariya ni hayu. Hayu. Scheduled Tribe Demand Committee in Kumsani la somni la ni apat sani la somni la thum hunsung ami somni la thum te mo puk na ding executive committee ading kitel na hi in STDCM General Secretary K Bohendrajit in lekha khat in ahung tak lang he STDCM tel tin thak amo puk na hung lading te ahi le president ding in Diraj Yumnam working president ding Lieutenant Colonel Laisram Lokendro vice president post ding Sinam Manglem Sapam Bagya le Kesam Lokesor general secretary ding Kethel Lakpam Bogendrajit finance secretary ding Khangok Pam Kundra le publicity secretary ding Waikom Ananda te hi ahiu ji amo Pukna kipete chung ahin moirang them Naudalen Komba in chief patron le Professor Huidrom Jayanta Kumar Professor Ningthaujam Ram le Dr. Hayes Ganasiam in STDCM advisor hi na mopoding ahitin Bogendrajit in lekha achon atak lang bekit he Manipur Student Association Delhi le Eastern Academy in Falten ni ki khot job in zani apat me tarik nga ting chi thading free academic counseling program khat alapan hi Kanchipur supermarket heziganga Oriental Research Foundation achi thajing free academic counseling program achun Central University entrance test board ding taking a free counseling in examination chungchang ahin hoitak agongal ahi je program tokisai ahin Eastern Academy in Fala coordinator Edison Moirang team in again na achun Central University entrance test hi thil thakhat ahi jek in entrance test pek hun jelai naw pangten akimai to piding phachom khat le ti pachom khat le ti free academy counseling hi ki gongal ahi jilai naw pangten te sungchang thu hoi tak ngai to khom je free counseling ahian pan khom ding in again bekit he sinjari ba ki free academy counseling asi masat amadi Eastern Academy nujulaga sinjabai academy counseling ni koina masigi counseling asi sinjabai maramdi CUET haiba entrance exam asi na woibana satra amadi parents na khangdaba mayam le adugi khangdaba sing adu koina is kayumba khra koina help toraga koi khangdaba sing adu kokna ba koina free academy counseling asi sinjabani avela athupite
Saitu Assembly Constituency Hope Sunga Liang Mei Konsa Court Chief Chule Police Authority Tanzani Raya Sabah Member Lehi Ningthau Sana Zauba Laisembam Umna Sana Konung Ungin Alakimu Piuhi Abay soy ang special commando unit te team kat inzani kongba uchekon apat gari gutu kat alaman uhi two-wheelers kat kuming gari engine bangzat hemlema do alahi Tuni ading Vahui TV Vaiphei News Sanchin Chu Ahitai and tu tejaw si da lengon mangpha